May buntag lawigan sa Negros Oriental. Welcome sa atong aksyon na balita. Kaganihang buntag atong pangutana si Kapitan June Torres sa Santa Cruz Viejo sa dakbayan sa Tanhay, lalawigan sa Negros Oriental. Matod pa ni Kapitan Feliciano June Torres, kinsa na hinabi usab sa mga lokal nga tigbalita ug of course ining inyohang tigbalita Ronly Piñas sa aksyon na balita. Gani si Kapitan Feliciano June Torres mibutyag nga mi-undergo siya o mipailalom sa gitawag og 14 days quarantine tungod kay matod pa kung musulod ka sa ato ang probinsya pagbalik, muagi ka og 14 days quarantine tungod kay aning hulga sa COVID-19 nga mitaho na karon sa ato ang Pilipinas. Ani ang pamahayag ni Kapitan June Torres sa Santa Cruz Viejo, Tanhay. Aron, yes, apil jud mi, wala jud gipili ang balaod, no? Kay sumala pa sa ato ang balaod nga kinsa man tong mga tawo, no, nga moag to sa usa ka lugar nga labi na kung doon na sa history na cases na sa COVID-19 nga na contaminated na diya. Pagbalik gid nimo, kinahanglan mo undergo good ka og 14 days nga quarantine. Nya ang ilang gihimo nga prosedur murag gitawag na to og person under monitoring. Every day mukuha sila na mo og temperature, thermostat sa amo ang lawas para mabal-an kung gihilantan man ni, para mabal-an nila og iubo ba mi o unsa pa diha kay usa man na sa sintomas no sa ato ang COVID-19. So far so good kalos Ginoo, siyempre wala mong kita ana kay dito po siyempre mas pa may wala po may mag-apil-apil og dool-dool ato mga tao. Dayon ito man po may kinahanglan ang every now and then manguan kita alcohol sa lawas. Kamot. So ani karon nag-uol gid kong gahuna-huna kay imbis panahon karon sa kada bitang crisis na ini no nga makatabang makamonitor plus to mga kaigsunan sa punoon ni nga di man mi kagawas kay kinahanglan man tang mosunod sa protocol sa balaod. Kay mag-unsa mo naman ang ubang tao nga kung di punta mo tuo unsa po nila pagsulod nga wala manggali mo to ang kapitan samot kami. Pero anyway wala man gini sa exemption no kay tanan madato kag mapobre mataas kag rangko sa gobyerno balaod nga angayan yung sundon. Okay. Neneng tumura adunay minsay si Kapitan June Torres ilabi na sa iyahang mga katawhan sa barangay Santa Cruz Viejo, siyudad sa Tanhay ning probinsya sa Negros Oriental. Dili lang kini sa ako ang mga katiga tagi barangay no. Maabot man gyud ang panahon no kay di ta kabalo ang national lockdown maabot gyud diri na to no. So lisod man kini siyang palandungon, lisod man yung pero we have to support ug kinahanglan di ta magpagahi kay alang kini sa kaayuhan sa ato ang katagsa ka mga kaugalingon munang katong mga medyo mahiligon sa inom di ano ang i-priority sa ang ato mga pagkaon sulod sa atong panimalay. Ang imbis atong igastog inom ato sang ipalit og pagkaon kay pag abot sa panahon kun ang mandate na gyud nga di na kita pagawsod at least nga naa gitay masulod sa atong tiyan. So hopefully mag-ampo sa atong kahitasan na atong labang makagagahom nga tabangan ta nga layo ra kita ining mga sakita. Aksyon Balita. Kato si Kapitan Feliciano June Torres sa Santa Cruz Viejo, siyudad sa Tanhay, lalawigan sa Negros Oriental. Kinilagyapon si Ronly Piñas sa aksyon na balita. Maing adlaw kanatutaran.